Sakisita Jojalapa ale Jemasi. थौयागु सुथ नापाया चिन्छगुगु मन्न अथवा परमेश्वरियागु बच जना जिछिक पिन्था न्यनि वे धुनगुदु थौ चिस हगै 1 अध्यायगु 13 पदेस्वे अन 30 च्यातगुदु परम प्रभुया दूत हगैन परम प्रभुयागु बुख मनुतेत न्यंकला परम प्रभु धयादि जिछिपि लिसेदु थने चिस थ्विकी फु यहुदाया नायतेस व मनुतेस परम प्रभुया देग पुनर्निर्माण वेकया आज्ञा माने यागु निर्णय याबले प्रभु इमित ठगु उपस्थिति या आश्वासन दिया दिला चिसं वेकया आज्ञा माने याबले व वेकया ज्यायाबले थौ प्रभु छिना पदि थौ यागु वचन या नापागु ख आज्ञाकारिता परमेश्वरिया उपस्थिति यंकी मनुतेस नापा देग हन्न देकीगु ज्या न्याकल अले परमेश्वर धया दिला जी छिपी नापादु जी जाया त न्याउनी बले परमेश्वर सक्ता छित किनादी मको जिस विश्वास या पला न्याकी बले वेकयागु उपस्थिति छित फुक्क किनादी थौ यागु निगुगु ख वेकया उपस्थिति दक्ले तडांगु आज्ञा ख परमेश्वर इमत अपुगु ज्या व उग्रीमे सम्पत्ति बिगु बच ब्यामदी वेक इपि नाप चुनादीगु बच वेक्ल बिया दिला जीगु दक्को समस्या त उग्रीमे समाधान जुइगु सुयान जी नाप परमेश्वर चुनादी धैगु खया त चिस बालक फिकेगु यामा थौयागु बचनिया सोंगुगु ख चिस गुबले याक च ज्याया माली मखो परमेश्वरीय ज्यायागु जुइमा वा थौया इले प्याछीगु खया नीति छिपी धनीगु जुइमा चिस याक च संघर्ष याना चुनिमागु मखो छिवो जी थ नाप दिम परमेश्वर नाप चुना ज्या याना चुना गुदु परमेश्वर नीति ठो छु तापागु खमखो वेक छिपी नाप सदा चुना दि थौ यागु मुख थौ विश्वासे न्यावनिनु छि याकच जगमखो प्रभु छिना पदि थौ यागु प्रार्थना प्रभु जी थगु शक्ति भर परे जी त स्वेबले छिगु पवित्र आत्मा या त भरोसा या त लुमंका बियादिस छि सदा जिपी नाप चुनादीम परमेश्वर ख जिपी न्याथा वसा न्यागु यासा छि परमेश्वर जिपी नाप चुनादी गुदु उकिया नीति छिटा सुभादु जिगु चिची ढंगु कुटया त छिगु शक्ति आशीर्वाद बियादिस अले असम्भव थे चोंगु ज्यायता न पुंगा दिस जेठो येशुय नाम प्रार्थना नाचना आमेन यकुएको सुभादु थौयागु ठो सुथ नापा या मन्ना चिस न्यना दिला अले ठिके छिटा पक्का है आशीष दत्त धैगु मनोतुसे थौया त सुभा बा हन कने नाप्ला प्रभु छिपी सक्किसित आशीष ब्यादिमा जजलुपा जय मसी।